Lego ikaw. Kung iyo na matikdan, gawas ka si Jesus, makanunayon gayon nga nag-ampo sa amahan. Paninig gayuna, nag-ampo siya sa amahan. Kaya bubalik naman siya sa amahan, nga iyang luwason ang katawhan. Kaya gitugyat kang Jesus. Gitugyat ni Jesus ang katawhan. Kita ang simbahan kadto sa amahan. Mga igsoon, siguro inila nga patron sa mga mag-uuma pao si San Isidro. Abot ko pipila ka di na kailan ni San Isidro. Labi na ko kamugikan sa mga lungsod ka popular San Isidro. Painumdum ko sa Budios na inaisiha, halos 60% puro San Isidro ang mga kapilya na maglisod may pagpanahon karong adlaw Mayo 15 sa pagbayad-bahin. Sabi na ikaw ra usa sa parokya. Kano popular si San Isidro? Kano na inilaman siya? At ako ngayon siguro ga hiyas ni San Isidro o iyang pagtuo o pagsalig sa Diyos. Tadaan nga iyang gibuhat sa pag-uba, itugya niya sa panabang sa Diyos. O nga doon ay mga istorya, samtang nagsimba siya, doon ay nagdaharo dito sa iyang ubahan. So, maragi yun na ito nga, pwede siya sa duha ka lugar sa kay gayon. Apat talang saon kini, kay dili labang siya isalig og ito sa Dios ug sa iyang katakos apan ang iyang kinabuhi sa pag-ampo sa ni Kristo. Dili niya hinungdan o rason ang iyang trabaho o bisan unsa nga kabiligan aron dili siya makasimba. Apan kasagaran kanato imo na itong rason ng mga kabiligan aron dili makasimba. Magita siya paagi na makahatag siya sa iyang oras diya sa pag-ampo o pag-apil sa Santos na Misa. Pasalamatan kita sa Diyos.